Sut pedwar ydy siarad Cymraeg yn tu allan y dosbarth? Edrych yma. As you can see, target pedwar needs improving. Felly, dyma pam ni'n cael gar sgiliau. Pwy sy'n medru gar sgiliau? Mae Supercrew medru gar sgiliau. Ond, pwy ydy Supercrew? Mae Supercrew yn y Cyngor Cymraeg a Sports Ambassadors. Ni ydy'r Sports Ambassadors. Beth sy'n digwydd yn gael sgiliau? In the Gatholig, we play a variety of games to keep the children engaged. And we help to develop their physical skills and their Welsh skills. We also encourage them to use Welsh outside the classroom. Yn Ysgol Sant Ffransis mae gael sgiliau yn boblogaidd iawn. Mae Supercrew yn helpu pob plentyn yn ysgol ni. Cyflwch y bag fan Eu cyfnod sylfaen ac y adran iaith. Croeso i gael sgiliau. Nature a smart cool. Cyflwch bag fan cwch a'i melon. Pwy ydy Mae Cyflwch! Dyma ein gilfach geimau. Mae gilfach geimau yn arbennig. Last year we created and set up a gilfach geimau. This is 3 different games. Taro Target, also known as Splat, Crystal Kilf, which is noughts and crosses, a question and covering, which is quick questions. This is available for everyone at any time for them to practice their Welsh outside the classroom.